Pa da počnem. Ova igra se zove Pojan ili Pujan ili kako god da se čita. Priča počinje tako što dva mala praseta skakuću po livadi, vuk ukrade jedno prase, a mama prase ide da je spasi. Zapravo, ja sam prvo mislio da su ovo zečevi, ali kad sam video originalnu sliku igre, jasno je da su to prasići u pitanju. Čak i na ovom mom ketridžu je neko prase u kadi, što nema nekog smisla, ali dobro sad. Izgleda sam ja jedini retard koji misli da su ovo zečevi, a ne prasići. Sama igra je pomalo neočekivana posle onakvog uvoda. Ja sam mislio da idemo da bijemo vuka, a ovdje se branimo od njih, što je malo čudno, ali nema veze. Inače, šta se tu dešava? Imamo vukove koji skaču sa drveta i koriste balone da bi ublažili pad. A vi ste u liftu koja ova dva zeca, hoću reći svinje, vuku gore dole. I na vama je da probušite vukovima balone. Zašto morate da gađate u balone, a ne u vukove? Zato što imaju neki štit očigledno. Pored strela možete da pokupite i meso. Da, to je meso. I da ih time gađate. Na prvi pogled, meso deluje beskorisno, jer kad ga ispucate, gravitacija ga vuče na dole. Mada s obzirom kako vukovi dolaze, shvatate da je to u stvari ogromna prednost. Takođe, meso se ne uništava kad udari u metu i probija kroz sve živo. Ovi vukovi inače ne padaju dole bespomoćno, već vas gađaju paradajzom. Naravno, ako vas pogode u krov ili dno lifta, paradajz će se odbiti i pasti dole. Ali znaju oni lepo da zafrlječe taj paradajz.